Kragujevac je drugi grad u Srbiji koji se priključio gradovima iz celog sveta koji su podržali Parisku deklaraciju i obavezali se da ubrzaju aktivnosti na zaustavljanju epidemije AIDS-a do 2030. godine. Zbog epidemiološke situacije u svetu izazvane koronavirusom, organizovano je online potpisivanje ovog važnog dokumenta. U ime Kragujevca to je učinila doktorka Gordana Damjanović, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja. Čast i zadovoljstvo mi je da u ime grada Kragujevca zajedno sa direktorom Instituta za javno zdravlje, doktorom Draganom Vasiljevićem, danas svečano u ime grada Kragujevca pristupim potpisivanju Pariske deklaracije i da kažem da je grad Kragujevac kao odgovorna lokalna samouprava, kao univerzitetski grad sa puno mladih i kao lokalna samouprava koja je u prethodnoj dekadi sarađivala sa Global fondom i posvetila i sebe i svoje mlade očuvanju i unapređenju zdravstvenog stanja. U prethodnom periodu usvojila lokalni akcioni plan koji je posvećen javnom zdravlju, a koji se naslanja na veliki strateški dokument, Strategiju održivog razvoja, gde je treći cilj, zdravstvo, i tekako posvećen prevenciji, očuvanju, unapređenju zdravlja mladih kada je reč o HIV, AIDS, infekciji i tuberkulozi. Zaista je čast i zadovoljstvo grad Kragujevac kao četvrti makroregionalni centar u Republici Srbiji da bude na ovom polju nakon nekoliko godina podrške i finansijske podrške organizacijama civilnog društva i zvaničnim institucijama od nedavno ponovo predvodnik u borbi protiv HIV-AIDS-a. Parisku deklaraciju su 1. decembra 2014. godine potpisali gradonačelnici iz celog sveta. Zadovoljstvo na opredeljenosti još jednog grada u Srbiji da se priključi globalnom projektu sprečavanja HIV-a i AIDS-a izrazili su i partneri i potpisnici iz inostranstva. Signing Paris Declaration in virtual format with the Zoom, it is an innovation, and it's good that even the current situation is not an obstacle for the city to move forward, to move to the next, more advanced level. Thank you so much. Looking forward for our partnership because the Paris Declaration opens a lot of opportunities for connecting with other cities, with the global movement, with UNAIDS and other international organizations. I am certain that Kragujevac will set a shining example for Serbia, for the entire Balkan region, for the other parts of Southern and Southeastern Europe in progress on HIV response. And again, on behalf of UNAIDS, I would like to assure you that we will stand with you until we all reach our ultimate goal, end the AIDS epidemic by 2030. Thank you very much and hvala. Nakon potpisivanja Pariske deklaracije prisutnima se obratio Andrej Klepikov, direktor Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine, koji je tom prilikom gradu Kragujevcu dodelio nagradu In Your Power. Ova nagrada dodeljuje se u okviru regionalnog projekta SOS kao izraz zahvalnosti zajednice za efikasan i posvećen rad i partnerstvo između države i civilnog sektora. In Your Power je nagrada za zalaganje određenog političara ili zvaničnika na polju borbe protiv epidemije HIV-a i AIDS-a. Cilj ove nagrade je da se uspešne priče promovišu i motivišu drugi kako bi unapredili borbu protiv HIV-a i AIDS-a u svojim zajednicama. Potpisivanje Pariske deklaracije projektna je aktivnost u okviru SOS projekta koju u Srbiji realizuje Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Asocijacijom Duga iz Šapca, Udruženjem Prevent iz Novog Sada i Udruženjem Jazas iz Beograda, a uz podršku Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine i Globalnog fonda, čiji je cilj održivost servisa ključnih populacija u Srbiji, odnosno populacija pod povećanim rizikom od HIV-a i AIDS-a.